Assalamualaikum. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para bapak kiai, para sesepuh sahabat sepuh, wabil khusus wonten ngarsanipun bapak kiai mufid ingkang kawula hormati, wonten ngarsanipun pengantin kekalih, wali ugi saksi-saksi ingkang kawula hormati, wonten ngarsanipun para bapak ibu sederek sedaya ingkang rawuh wonten akad nikahipun Mas Tommy Panji Utomo kalian Mbak Anna Zulianti ingkang kawula hormati. Pertama-tama sumangga kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya pinten-pinten kenikmatan, khususipun keparingan nikmat tetep iman, tetep Islam ugi sihah wal afiyah. Sumangga kita lahiraken kanthi maos hamdalah sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun sumangga kita aturaken salawat saha salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaat udna saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sederek sedaya ingkang kawula hormati, sekedar malih akad nikah badhe dipunmilai. Sumangga kita dherekaken akad nikahipun Mas Tommy Panji Utomo kaliyan Mbak Anna Zulianti kanthi hikmat, kanthi iringan donga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi akad nikah ingkang badhe kelampah samangke dados akad nikah ingkang mubarak dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi samangke Mas Tommy Panji Utomo kaliyan Mbak Anna Zulianti dados pasangan ingkang saling membantu wonten donya lan wonten akhirat, lan mugi-mugi saged bentuk keluarga ingkang tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Salajengipun sumangga kita mau syahadat istighfar kaping 3. Mugi-mugi saged ngiyataken iman Islam kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya akhi Tommy Panji Utomo Ibna Nasirun uzawijuka ala ma amarallahu bihi min mu'asyaratin bil ma'ruf liqaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya akhi Tommy Panji Utomo Ibna Nasirun ankahtuka wa zawajtuka makhtubataka ana Zulianti binta Supriyanto mewakili di mahri milyun rupiah wa alatis sholahalan. Wahai saudara Tommy Panji Utomo bin Bapak Nasirun, saudara saya nikahkan dengan saudari Ana Zulianti putri Bapak Supriyanto yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ana Zulianti binti Bapak Supriyanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pada hari ini Jumat tanggal 29 Juli 2022 saya Tommy Panji Utomo bin Nasirun berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ana Zulianti binti Supriyanto dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sidat taklif sebagai berikut. Apabila saya 1. menjaga istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar
Sat